Saib likutanan lish María kishchapshbe utkisebang chishik chitzur sahun tenmitre Judea. Kioksa rushosh la Zacarías utkishkesh saish chol lish Isabel. Kahkui kirabirish Isabel lish saish chol kikeek shban lish María likula al ki ekan krikin lish na. Kinuhak lish Isabel chisantil museer utkishtie chikaush yamshkush. Osok tesim ilat laat sashbesh te palchish hunileb li ishq ut osok tesim il li tayo la kakikin ut anin lain nakinrulani lishna lin kakwa shbanak kakwish kwabi lish sailin chol shakin likulal sh'ek ankikin shban shsaohik lish chol Us shakakwe, lishapa, lisaklohikru, ijebilakwe, shpan likakwa. Utish María kishtie. Linchol na shnimash lokal likakwa, utlikwam na saorik endi Dios lahkololkwe. Shpanak shkereta lishtokobal rulishmos, hokanak chalen anakwam. Us shakakwe chakepkwe lihartep chitenamit. Shpanak linimahkwal shbanu sachbacholech kwikin ut samtrish kaba. Dirustan hunelik kwan sashbene blinekeshe konre. Kishkut shkonkilal lishtel ut kishchachail qetqetep sachole. Kirisieb li aquabech salishnaje ut kishtaksieb li makaib shkonkil. Kishnohobriseb li tetzokaj rikin chabil eche ut eblibiom kishtaqlaeb chimakachi kwanre. Hunelik kwan sachol lishnimal rustan. Hokanak kolshten ahlach Israel lishmos. Hokishtiechi ichakreeb li qanaqat yukwa. Rerushtan nankilrulach Abraham utebliralalshk aholche hunelik. Lish María oshipo tanaki kanak chakrikin lish Isabel. Shirisha anki sutqik sarochoch. Thank you.
Thank you.